You see, kama I cannot mala the debasham. I sang Bible be Quran and song and larger kama tafsir la sabe in yar nearby in a teachings the biaroko. Can I share like them neither teacher? Then yala biagu pune like kama abano kwen yala zuba viala. Aba neither afa no yala no zuba viala. Aba neither afa no yala ne zinaba viala. Because how deep I pa musulmi dagban le na gbala kane. I pa musulmi Christianity ne gbala kane. Aba neither afa no yala ne kama ya atwe nyanga zuba viala. Aba neither afa no yaya ne atwe lan tu ba viala. Aba neither afa no yaya ne atwe bi film bo ba viala. Tum na tum berkas ya ambor nyem te heaven. Kaman how? Wala kenya venya adanka ye tum la 247. Kaman how programs o Abdel Basit Puchire abu nongo program on KFTV. Katkana tetezan la yalla ngoma anta before kam tele previously normal episode kayele te bible hankale tinye ti yon alfanma like sargaf shaytenya karanye ib karanye la ya ndanye response pam dene from nyimvo shaban kababa sirane so ndari ba galgaba hal kama ben shadi panon de fumfo abra pun zangle nung mangba kanye ka ba yel hanti ye tabla lana kanye ka shele abo boy so lan yulo ngummi won yel ma obo hode la title mo obo jile yina na won sana kana won pigo den ya description bosobo kan yara billahi lazi in ya ta shamin ta gbaza na pore jangla ka yusar shelma da ba garanti ta so na aykalam alqur'ani kana to larga da tafsirat nirba in jinnon da ba garanti ya na kela aljanna da ba garanti ya na wunda blan ya na ala ta za ta pala ban nam da juma to ne. So that doesn't give you the chance to distract the community, whether you like it or not. In the name of religion, I womb the iron yell from Asone in the name of religion. Bumpa nang the shell ngona, the yellow threats like the chunk to bihago. Kaba mama ho, ni yarma maybe Comin Saloma mazable, Comin so mazable, or my la particular name salso. Be particular afaso karniela akida na man wale be hujana man wale bet be hujana ma me akida na man wale ma karabe chan direct to omen won yarma because there kunya maybe phone calls dimbe doy no yala ka gba tel lafsro be ora yala ka tel lafsro ama ma yivel musulen sene in ya te sham o gba ne gba ni mane afai to ti yelo che hale like ante pai mbe nko ti so ton wum de yeto ashama poanzo ari pa bie pam maka zungo ka tafsir pile ka zungo ka wazo pile temi gbaza akalla ho na mandinye sorry for using that word like kala ambala nirba zuora di ba mai karam ka nirba zuora ne karam alquran ban saman ka nirba zuora ne ben naam bo mon o dabla kam hankal shedo no to walga za saban le ka che za aje so rabe sai na fa ko za saban le yarta na za piyal mbala for the sake of alquran ka ko za piyal le ka ta za saban le bon to duma na on gba o tetere gba yiko o be tetele ne tinyala san la ni samma de yan che ka ta gba za na on kunam ni she nan ma ne afa on wo yel ma ya za piyal mbon karanye za saban le na on beta di ko na jima changla o tung baba sira shere katma oblangata nina senses nung banyala ka ya fa ka za piel mbala za jimbala it's like pumpo de ma like teaching small and kane for a full hours they talk bien yalla tab ay binama anda no haikar ta pabin yare to ashanga ma like yeto ashanga rabian me babatta musulen sejilma ban zan tab ban di tab kama mari na nyala akaram no ngo piongo ben no ayo no don den de viel pam
hujja no man mertab nan ban ke ba bezan chang te pa shele kar hay hankal be kama naun dushene tenjia yard yeto ama kayeto ashanga pa yerna ni han ka ben yar shanga wiya bonda hay ka blan te jing shele ba mama ne shiya ma ajilma naun ben namo du ma ben shaaz o yam ne jama zo ne social gathering ben sha'arin yam male te kamna ni te lo amaliya te kamna ni manan te bosu do te kamna ni manan te wo tab hankaya ka jamun nawon ni manan mta halka yeto ale din kamyen ya nwene jinglen ta restrictions jinglen ngaida be wala kan yele dagwa jinglen wa da biya wo hale nto wo nyen won yan pye jinglen ma ya ne shel biyan ka ai zan le pye jinglen ma ne karam man ku sata be ka a hanka fune especially like the manum ngopolo kan ne shel biyan ka yele akuto zan le pye jinglen nyindo ne she bien ka yela hala zang le pie jang don a pie jang ma pie ento be re bol fe piavo be a pie de ta sombo be bum mai jang ma zal huja shel zuma pepo shel zuma ne shanga bien ka ai mal aku jang ma blanta so na pie bandir shanga bien ka ai dir la ka jang ma ta so na zang le pie ne la nyele ka yeto ashanga biane ka like ka jinga bata swena bion jinga mane na onju mane ka yalla beti panyele ka bo boy de yulma inama amal biniyat don ran ba mile abana sha ka bola la sane aku lor nye fishan karen yirna ma ka na on jaja na on yan twama ha ta shina so pune nzan alasan jaja ka anji jonglen ya fishane kan yel shelma karen yina twen nirba tiba ma ka na on sen zan boate biane chiama ayan shila ni manen yara alasan ka na on twa so bi pune ka tinye fishan ka yarma an wo ma sham nyen won yar ngom mama no wo ma sham en yela ne so abi an ti sa za na on to ne akuto lan yet na ala san la ko asu ma ne yelta alan kan we na ye ne nduma na wa ala san kan da yele yinim yen na on yen le ma halan to so bi pu na ka jajete so ye to a sherin ku to ye jangla hala lam sel ka wula ay mal nan ka wula bolle yubo ai za nule enchanti bonde wuljo jangle ne na o mi no nule nya nule ko en zan jaja akuzu wuljo ka ta gbaga jangle ne ka chanti zan nule na o sen zan la wuljo la jaja en jaja so it doesn't matter ajini man change le te yele ngoma te be yihro wazu lala no nyele anya fa ka yihro wazu na on time restrictions na on be dua na alquran no ku yar kan wilbo ndo fishan sham lala nyele no kam mari shegba ku dua ka wilbo ndo haruna abwala ban shapa ha biya go fune and it's not a guarantee ne laban ma qur'ana ne biya san be ammi adina ma it's not a guarantee ne ramala abiya go be ni abiya go ku shepa ma halatin na kama sungo ben na tur ni mvo shab sungo biya na basan tolan pala ka zungo iban ya ne shaban yan ya ina nye na won ne roma na on da sa to mi biya ne den sayin change sham trami shaba da marna ka to yara yila ba viala rasta nan ba viala bun bo ka to kumi wunda shaba ka ranan rasta ma en yinde yila nan da ka zungo ka belela afabima ka kule afamma aina be yi duniya annama banai the zo ma zan la te kalan la suhya for a second time emmi mane yalma la kan yarma nirwo pam yalma abi gba yi nyon yon wumle kama agbani ne toy ne yalma la ka yar kama ka tinya kama ayam ayinya kama yalma ka yar ka tinya rongma ti yalya abace so ammi ne yalma ne yalma zo ka yarma
ka guarantee from God in yele avehgo mina anye sham trapun yari to akai to min bin yara yina pam until dispute ra karanye tin nan lango kanon. But as times goes on the program the shape mba Kaman how ka te be dagwang min Tamale kan wonon da Kaman how bu no pro ka te mbe Tamale ka asanza nirba biane ban nang dama gba ka president nam nyaba bnya regional minister ma ka president nam kuto control iba ban tahar to mana pam ka ban nye president nam bnya regional minister nam disenma ka president ma ka kuto control iba nyen yale to ashebe ni yale to ashe na ngo dadam nyama kan zai ya lama then to be changta mbi yami yene ya shelman ye final inside of the story kan kanati yarma so to kulan suhriyama telan lamnan teteti yalmiyati yalmale katan ndwali an satrga bi'ane you see tie like chanzan ye to alongo pa nyama nda yare to ashe min mabi so nda nyare nangban piene wundap so yina te tiara musulun sinne ka tur adinin tur tida nawe min o sahabe ma ka bi unwa anyele la wundap ma dirin yala Kaman man believe no de ka gana ore nanga tuba because now tlanin sal hankal sharia a hankal mani en ta gbabin shakam na wonin ta yi ko na ta pani mani be na ta gbale to rozo solo she kama ya ai kama banna na be yon bohar boh shelma boka ba non de I chant to you Dr. Zakir Naik top scholars Mufti Mike and Dr. Awal Mohammed I will kama be lectures bon boire ba boire changa ka be lafsar akto boire yongo jona fine now un ta hankal ka ta to be on it be kama ka yeben sha musulen sene be dia gona ka now un na yiko ka ku ta gba kar boire afaya onesim be o de o zashi on that yongo ka an yisem boire go ka be aya ni chafrenya no Muslim be to know tie anti shelma. Listen, tabo ka like tabo thinking the barrier ho. You just say made out of this. Now no ta hankalma o tam na zan walgi yala. So you to actually come na tabo ma ka barrier. Ben tere te ya no Muslim be to know tihan no. Ni responsibility nya Musliman o me to know tia shelma. Ka wo dale shares odon to karbu to no o tell be ka yellow like bring more back be young I am boila for boa she ka ba kara musulun sene ka musulun boa ku ka boa ma yim chamongo don't imagine this you see. Don't imagine ma la ka bi yarne de tiango hale kalala te mabima te like de tiama ka chosura na hale kala tiama te burgo ko te tur musulun se ka tura adini shama be ordanye guidance time shalon start ka so pilo ya onye ka musulun se sheplo gbelgama ki explain to mbata ne so na men kanata ku ya no ezo mo ma jelen dio hankal fila pahla yongo za lorto me leruma mi ka Saudiya be Nigeria be Iraq ko be obiala tang sharia Muslim population ni yelo ka to loko to jumba other religion ma so anti minority shepherd you try to pull people to be majority you don't shout them away. Da fasora to ko te ben sha an katma kaya ne chafra bi hago kan be ma an katma kaya ne bua sha mar watu no bua ma anya musulme ne musulme se ne ze ne musulme se be Islam means peace be musulme se zamate
suhdoma zangma a musulinsi maa ngbib ma zangma a musulinsi maa ngbibti kama ni yɛl shɛm ŋɔ in yɛl ka di nyɛ kama bin pun yɛri shɛm jɛrilim kan yɛli maa bee kama yaa n ka soya ni n yɛlli di yɔŋɔ zaa man yɛrimi di yɔŋɔ zaa din tindi tu kama ni ni to bɔhi shɛli even single single afa example di nyɛ wrong n daa bala single afa bi kɔɔli ma yaa 1-on-1 because abɔri na aje community maa chɛni mi ka ʒiri yɛla dibaashɛm in yaɣa na yɛli ma bee a wuhuma a chaŋ ti doli page ma a nyɛ kama yaa kan ʒiri niriba 30,000 kan ʒiri niriba 50,000 so la 50,000 shɛli an shin ma nin birigi ma they are not concerned to you as a Muslim la 50,000 maa zaa bi yɛla bi tɛhira a yina ti tum ba n tɛhira a yina ti tum ma n tɛhira mi wakati nyɛla yaa excuse me ka a ba n ʒi musulinsi na ka a ba mi kan tu n yɛlla musulinsi yɛ tu a hali di nyɛ bin gba di pa shɛli n bi bɔla a yuli ŋɔri pa n bi bɔla a yuli n bi bɔla di nyɛ video maa na an daa yɛ shɛli n bi bɔla a daali fa yuli a mi ka right na a yɛli ma nin pa musulmi domi ka a ba musulinsi n yɛli ka a man ʒina ti yɛda ti bi n zaŋ tina ka ti zaa ti kpe nda yɛra yɛ man ne ʒiya ŋɔ nda nyɛla musulmi in my 20s astafra like in my 15 years and below because of ya nku zoom na kan yang nan puhre jang kan gba dola be this time kan yang nam jang ma kan lan puhre ma n buhan la adina kan ya kama ya dren nye yelman le swal musulin sin nye yelman le swal ka na dwalen san nye telgan simna on san ka dwale be kin dwal shelma ale wa ye Chelsea je se zo o nye free kick club man de yale hitan be dwale la nku zang pa na ne no nyasam example kan tama do kunye zala zo de nye basit zo ne yele ma zo mun nyen follow abe ngon dwal ma kaswel no yelma ne no ne nang shaaba no to nyama be sharan nang la jefse zan la ka acknowledge ajmare am karam pa bo pam ka poba ka pa ba pam nta the whole issue man nang ka jimar ba grade le na dina munafikin ma ngara jir par point zo bananye the only people ka boy ma be basi kam na to bora ma kan chan as be bia ka bati yare jishan abun ma ka grade kan me full video ma wo ba ka ba chenta ka no o dungna yongo ya ngo ka bi kuno dinda end shambala but the so called and you na preaching for peace ma you never sat me down eba mi adine ka yele nyongo mi ma bo azana ko arabo ma adine arayim na tutuma you insulted my father kakuto single out a single insult mi be high deeper di nye insult kan insulted di nye turkantu tunto ya na boy miarwa be jibwale miawo tunto ya na mache na mata yaksin yawa be mache manga biane mache manga biane example kantuma be di nye ti ya pro ka be na kwa hanan zora bon kwawre na kwa hanan ko bian kanye na won ti zorba so la kan yelma nyingunda tarma akuto ku ina tin men nuaw nyene nra yelma afanam za so ka problem mi kaso ene yelle karle ma la jifseba ma ngum be yelle nkpala apolo ma ngun yelle kama general issue ka to bona to malma manan ka evidence ba nyi mala evidence pam ka yina ti yara afaza ala onun lango ko nungo afaza ala qur'anungo afaza ala qur'anungo kare ma be yella ba nyam nyin le yawa nyin to ku yina ti afaza ala nungo o shingo o yelo ngo ma jirin yele bin nungo arkane qur'a chang nungo qur'a ti chang nungo nyin yelle me assalamu alaikum tumna tumber kazi ambor nyimte heavy Kaman how wala kenya venya adanka yetum la 247 Kaman